panas kering, siapakan tahu hujan rintik di Pulau Pandan. Berjalan seiring, bersentuh bahu, samalah cantik, samalah padan. Nasihat untuk anda fakir, letakkan agama Allah di tempat tertinggi dalam rumah tangga. I've waited 100 years, but I'd wait 1,000,000 more for you. Cintalah isteri sebagai amanah Allah dan sentiasa doakan kebaikan untuk isteri dan keluarga. Nothing prepared me for what the privilege of being yours would do. Jadi kaulah pemimpin dan pelindung kepada isteri. Berilah nafkah dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab. Jaga tutur kata dan emosi kepada isteri. If I had only seen how you smile when you blush, or how you curl your lip when you concentrate enough, well, I would have known what I was living for. What I've been living for. Your love is my turning page. Only the sweetest words remain. Sabarlah di dalam menjalani kehidupan berumah tangga, kerana rumah tangga adalah medan ujian dan amal ibadah.